Степани'de aktım. Aha, gördüm kostüm. Ирина Ивановнa'nın день сразу был bunlar. Мен она. Ну, чекай, ага, хорошо. Ага, чуя. Bağlayı kostümüne kaldı. Kostümüne kaldı çiğin. Aksiyonallıkta. Мои соболезнования. Tăng nữa. Tăng nữa. 어느 가사 찍었는데? Ya kompozisiya bo'ldi. Buka baragatan arca mohugan kiri dia dengan apa? Arca berkoho ol gitu var, mana om nak kiri kain arca wanita, kiri komo dudukta. Gök bolluk toyulur, better olanı, çuras olanı, birinli büyüğümüzüne, ve üttü aylarlıktan, al kız anadan alamayardın, ömürlen önce, güttüz tohum, atlastan buluttu. Ağız iyiler sarılar, atanlar müminler, aygır sırga yolgalar, anlat muna, an iya doydum, ayolgılar aralıdan bargar, keskinler kel gel, ayollar meskel, ay göğü, ay mağa. Göksüklerde inler, kömüskeste sanalar, gün uluğu, örgün canım. Doğuz kattı gaztar, dolmanmagan tallar, tunar sırttan, tuğra, tuzko. Uğur gülnedim, alahedin artçılandı, dönür olur, dökülünü, ki olan sandardı. Gülgen nuskar. Ağladım, analar çite, bıçıbıdı, kadar demiriye, canlar, candı, çuk kılaman, better
gülüm ağlay. Ağır oldum bıraksan umay, umay, umay. Hup, hup, hup. Kur'an kay sakalımı yolda olurttum, orta doğrulduyduga çoğun ağda doğraydın. Olurku sitterkin köy istesizler doğgen gördüz töktü artastakpı olurdu. Baylarıyla kardın içinde bayanay bıraksan ölüm, ölüm iççilere gök bolluk doyun bıraksan müzik kınların, yüreklerin göklerin bolluktur. İndi ver, tüye gözettirlikten yüreklerin bolluktun, göğüs tadık sarkıttan göklerin bolluktur. Lagi kamera Ülkede dağlar kerja video rap. seneye sana iççilenler buldu. Allah'a ötürükten argı kadın yüreğe ötürükten ülkü bedin. Yüzler sana gösterdiğin günler gülü gösterin. Karadırın iççilenen vay yayananda voladan yürüyen öpes toplu artasta topluluğun İngilizce 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 Wonta pahulun desta papesidin as antanlardan ayıklı astarı Allah amadından ayak tutan gördüstüm boğuldu. Sultan Sirpin ülkeden berengin bayranay kıptan berehinlerengin üttük kala iyi tutuğda den gördüstüm artastakpı bulurdu. Ölümceğe kımırınan gün bilen ayak tutan yüreklerpin ayıklarpın anatçılığa takpı bulurdu. Kenesi bitige geri bilmeye kayın İndividuell sırtık ıraz olup tutugar, oğlan tutuğun senler bütün ağlar tutugar. Bayanay kıttan berehinlere bin, utarı unanın buluturar tuğgen, gökdüz töpü, artastak töpü olurdu. Allah'a öttürdükten, arkı batı, yüreğe öttürdükten, ülkü bedin. Yere öttük tepeyi, ütü söktük tığların, alkıstar tığların, hep bitige kalmadılar, bitige sanabıdılar, yine takı bulursun. Can cahat çalpardı, ütü sanar yönet testi, kelek eskiler, ütü söktük tek hayal, artık tarkı alınmakta. Bulundu. Bay barılar toyun ekkerdiler, bayanay kıtılar, yüren sütten sürüyen, gökte alttan duramı, en ütü akkar, uluy aykal! Aykal mice! Uluy tusko! Algız bahar sıralarının algızlar Allah'tan sayın üyelim kötüyüm öykü sanarı durumları kırıklarım yoktu çel çizgeri oluktu yollu dönmek olanı sakabulan sandalye kehidupan hidup.
берекеті Реально, вы О, бурут, да. Александр Заболотный, так и называется. Сколько стоит? Это дизайн его. Поскольку продаете? За сколько вы оцените свою работу, Александр? Ну, моя работа бесценна. Ну вот, поэтому они не продаются. Mannikkereiden parallara tobostoon. Inniki kyyngiä vuonna etäkerli kasviipi sakakihite itehellinen mienävät petäktere mullu kyyngi kyynkytnen dien. Onun otto bilgin bari ulakan tuğum bolar Arnold Georgiev'in yarattıları. Bugün kini bulçut kehiviyetnan, balsık kehiviyetnan dəyətin kinigetin sürekli demeye kapiller bittere. Bilerdik ulu Arnold Georgievich Malygin bəyəti eder sahaga olus kıyakta etergadlı örü tabeheller bulunmadı. Etiyek tustattın kini Sakha Respublikatı bastakı master, sport master'a atı olmuyordular. Onu imdiyan koyalım. Oto ol beyime birinci kurduk stadion kere bol batarata kinler etergadlı galibay oluşlarından İstanbul'da bollahtıradi. Şıpopkalar bu manlık ulakar bılıklı şıpopkalarından. Oldu bunlar John Sergelus Senger'in ol beyime Bütün Boluk'tan Alexander Nikolay Nikolaevich, Kırgızistan Burayatçılar, Sakha Respublikatı'nın bu kültürlatın, bu pravlatın tarqatan, Johnny Herkala Respublikatı'nın Sakha Boluk'tan hayasıvatı teriyüde 100 yıllık jubileyin belirteti bit. Respublikatı'nın teriyüde 100 yıl oldu. Respublika teriyüden bu hayasıvatın teriyer, halayan, ortasından Meniyada yaha maqtal, onu kırabı bäbit semey belekti tuttura otanna maqtal soruk. Bayanay surna redaksiyattan, onu arçı deyin adımdan. Мақтал, толықтырғы дойсынекеде бай-бай дайын. Уважаемые гости и редакция журнала «Баянай» в лице главного редактора Ивана Константиновича Макарова и работники издательского дома «Ильген» весной на первом юбилейном мероприятии, если бы кто-то из вас был здесь, посвященный ко Дню охотников Якутии, который состоялся в апреле, мы вручили сертификат на издание книги рассказов нашего Аксакала, бессменного автора многих интересных рассказов,
на тему охоты и рыбалки. Мы его знаем как первого мастера спорта по национальным видам Якутии, сейчас сказали, вот неоднократный чемпион, рекордсмен по прыжкам ковах и по легкой атлетике Арнольд Георгиевич Малыгин. И вот настал тот день, и сегодня вот его книга совсем вот только что пришла из типографии, вот только что напечатана. И наступил тот день, вот, и сегодня презентуем эту книгу. Арнольд Георгиевич, пожалуйста, вам слово, несколько слов. Мишка, тугане погнамлат, кенигата хырата бетнен, бу биюка бара атыттан, почетта грамотаны тутарбытын көңүлөн. Макталам. Ну, я хочу выразить большую благодарность редакции. Я никогда не думал, что, во-первых, меня там примут и будут печатать мои рассказы. И вот каждые такие журналы новые, ну, я беру и смотрю, там мой рассказ, но у меня никак в голове не укладывается. Ну, неужели это я мог? И благодаря им, что я постоянно печатал там, это, ну, можно так сказать, совершенствовался и все больше и больше старался писать. Значит, у меня за все время, сколько я был в пути, с малых лет, я вел дневники, и у меня скопилось там 4-5 вот ежегодников таких толстых. И мне просто туда надо было, ну, чтобы скоро заглядывать и печатать, вернее, писать. Ну и старался передать то, что я там видел, то, что там происходило, людей каких встречал, все виды, в принципе, это почти все виды охот у меня были, потому что я каждый выпуск в основном проводил в лесу. Ну и хочется вот отблагодарить, что все же напечатали мои книги, ну, сама редакция, и, как говорится, нашли возможность, и вот вышла моя книга. Еще хотел сказать о том, что, ну, во время вот занятия охотой встречалось много людей, которые я запомнил и которые мне помогли набраться впечатлений. Вот особенно это я хотел выразить благодарность Сметанину Николаю Николаевичу. Вот благодаря ему он мне, когда мы начали первые в городе Якутске заниматься регулированием численности волков, то пришлось, у нас были Николин Вадим и я, мы первые, значит, уже
tübügün edebit, onunla oğulur bahalısına oğulurmanına galileri oyunları gittikse. Oh. Manatın ili batıtabı Erastıyaklık siyasıyen Amdala yapın diye bana ili batıklarının adı. Müstaçalarımız hep bir beygir bakmak, okullar tükenir. Manatın kötü otun soba burasın bu sakana saka denbet saka ürün tünen ölüncevi tasıl olarak Kamu Bayanay Hurnal Hemen kıyar mı ben? İlan sağlamlar Yuri Petrovich Borisov Kovalen'in o soba burasın diye de bir günah duydular. Kim koyduğu da bir edekemseler sırt sapı olsunmanı gelen mecliste bulunan olur olsun. Valla har. Bu bana bilimine sendeki var dedi. De hatta beş kehini, üstte beş kehini gündeme tıkırabı gündüne otur. Zaten benim tikser tokatlar tıkatlar. Böyle usta hıcıvı soğular gündüne otur bu. Bunların kurbalılar bulmadan böyle kürükten kostanlı soğular. Altta da hette kehi buldu. Bastadan turan var bisiyle. Dene alır kayıt bisiyle. Barantı. Александр Николаев. Васильев. Чалов bir aktör bu demiyor. Dürün sımsırıyan ihe olur oktayın. Türgendik, valla rastık silgece. Balık sütü sever geldi. Вячеслав Барата не. Никак, это варада. Ай, подрали, да. Балыка раскаты ничего в голову не минуты. Да. Cháu hào các cần bếp rồi luôn. Đó là vật đi. Ôi ôi ôi. Спокойно крыло раджамбар. Федоров Василий, он на Василий Евгений Викторович. Федоров Валентиновна, Василий Евгений. Федоров Валентин! Балака бәрәту тұрыбыт, бұл ашы дейдіктен, ол да баяны журнал редакциясын алыптын. Естің арында, үсі даны кітір болу, кітады. Алtta көрін бар, бұл мұнттан қастас әлін болыр илі емінен бұтары қынады. Üstelik ki de doktor doktor tekrar niye kayıksa bilimden tadımlıkta uğramakta gitmekte üstelik ki aha Cagilmen olmanı kanıma Söptök koruyu kim birer evdelik diye aha ya hağladık diye
Ага, дере. Ага, баскырын тачыбы. Дере. Ага, Виталий. Дере. İlimden kastlar ilim bolların buları. Ustuk oldu ki her tarafından köründüğünü usturda açıcı. Bırak olanda tarafından köründüğünü. Ha, bunu gel. İlimden ilim bolların köründüğüm bu var benim yer. Epeyden ılıbır, odutta. Soruyun etmere kalktana köründüğüm baharındı. Gördün nağani de bir hıntımıdının sığan gebizdi bit. Olacak ömrülüymüş. Dere sağlatımıd. Sumburamıd, ihiyebit. Aha, dere. Dede tarbaklarım baktın. Sevenler. Kalau pertah, ini partai ini. Aku nak tidak. Sama saja, bukan kebeli. Dia sama tu. Ho, toh, Этих пять, а мы там татуировали, это на голове. Дера, Евгений. Вот, это вода. Gördün mü? Евгений, 2 numara. Ben beyde karavanın görün bağırdıdır. Oh. İki. Odutta. Bu zebet kırana. Dere böyle değil. Ya, karakteran bahara astaga. Altta 15'te. De ekranın sığıstı var. De nişo. Bada to ne. Kori kilu Karena mau sebuah karakteran bahara. Kırpız. Dere. Aha, harın çası oldu. Dere o kim diyeyim? Nikolay. Dere bakayım kenara. Bas bağır. Bu ne kadar? Kaska tehdit de. Karakterleri bunlar. Bebekte aranan göre tutar bahar. Hıpte doldurduk. Tıkta koruy bir bunda ajana. Düdüler kuğunan kepseden durabıt. De öselüğüyle ardılıyka bunlar.
Haratılın onunla literatürde onunla isküsüzün uçtaları ikkisi eğer haraygelek türüpü bolanın kelen mutabılıktan kelen kitahcabı. Ondan bilavet da ağrıdan O oksan hoqti. Да, где-то на улице утром было минус 40, сейчас 35 им было.